Doxadal nole tolichqui. Shogo yuak anitaleya unaleya zanahe. Doxadal nole tolichqu. Tolichqu lakte. Udar wat uzawai shola stokte nole. Unogi stokte. Doxadal gesha ashiog. Staidu lustanahe. Udar wat al start gatski shishke. Galogesha nagad. Duhna shia atashkai. Na heyu gesha tolich uzawai shola ste. Kanogis dishke nole higalashke. Igohit tolich kanait sahen doxadal. Shake uzawai shola stote. A shenolta igoheyu hoshke. A hieli shake du lustana hai. Shake higu gola higeshe. Iga nole. Uksha, iga nole shano, du jansai, igaduk nakidini nashet, doya neke. Uhjats gol, udode guidisha, an it squeezed, doxadal dunilu stanahe, shele ukt, an it kayotiske. Uli wazi dan tolich, kanawage nole agon uyoshiske. Unalia doxadal, ulu tele, azit yoshele, ulga haladuk shelu. Hiện hao nu she doxadal. Iga nole uksha dogile ustana hon. Dozich gishishka nole dozishkwaniga odishka shelu. Uhyazi gol agon zogi yoshi shokti nole zogili wa isti negashan. Don uyelt ihiyiza ashi. Doxadal shi huktada ne. Don hadana he gog sagashagi. Yizach gishane nole yizashkwaniga odane al stati. Skiga zinaga wesha. Tolich kwe anu wesha. Hayolda tadezi nogish kanole zazi lashka. Doxadal uhneze. Hiadi gol helishka gu higa disanogisti. Saka hoshidadza neli. Doxadal yeli uhe al start. Gol igohit ul starti. Gahostu dante dot negashana. Tolich ko gesha. Tayog nole udela hoshe uli dastanai. Her det lokvast her nutsni dollar. Osta ega gesha ada tehti. Gatski shokti ale ashkone go dotti gol al stati.